Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Slobodan dan, gospođice Zec. Pepa, George i Suzy ostali su prespavati u kući zečice Tee. Baš je jako zabavno doručkovati mrkvu, gospođo Zečice. Da, mi uvijek doručkujemo mrkvu. Mogao bih čitav dan grickati mrkve, ali moram krenuti na posao. Dobro se zabavite. Bok! Zašto vi ne radite, gospođo? Radim, Suzy. Što misliš, tko pazi na ovo dvoje zečića? Ti, mamice. A sad mi možete pomoći pospremiti igračke prije nego što netko padne preko njih. Ovo je moja sestra. Zdravo! Dobar dan, gospođice. Tetice! Ne mogu predugo ostati jer danas imam mnogo posla. Moram raditi u trgovini, kolicima za sladoled i voziti autobus. Vidjet ćemo se kasnije, sestro. Doviđenja, sestro. Wow! Gospođica Zec pala je preko Robertovih igračaka. Moj zglob. Još uvijek mogu otići na posao. Ne. Ostani ovdje i odmori se. Ali moram obaviti toliko posla. Ja ću otići na posao umjesto tebe. Što je prvo? Trgovina. Ok. Teo, ti pripazi na tetu. Dobro, mamice. Mama je stigla do trgovine. Sva sreća da ste ovdje, gospođice. Moja sestra je bolesna. Danas ću ja raditi umjesto nje. Zar vi niste gospođica Zec? Ne, ja sam joj sestra, gospođa Zečica. Ovdje ona sjedi. Da. Jeste li ikad prije radili na blagajni? Ne. Koliko ovo stoji? Ne znam. Imam kupon. Imate li čekove? Mogu li platiti karticom? Suzy je obukla kostim medicinske sestre. Ne brinite se, samo se pretvaram da sam medicinska sestra. Isplazite jezik i recite a. Kuća Zečice Tee. Tko je s druge strane? Tejna mama ovdje. Je li sve u redu? Da. Dobro, jer ću se zadržati na poslu čitav dan. Gospođo, a što je s ostalim poslovima? Treba će nam pomoć. Kolica sa sladoledom. Tata, zašto kupuješ sladoled? O, Pepa, krenuo sam na trening i pomislio kako će mi goditi jedan sladoled. Tejna teta je bolesna. Morat ćeš danas prodavati sladoled. Ho, ništa ne brini, stručnjak sam za sladoled. Mogu li dobiti sladoled od višnje? Jagoda, vanilija, čokolada, banana. Sa pistacijom i sa jagodama. Jagode. O, rastopio se. A što kažete recimo na juhu od sladoleda? Dobili ste servis vozila? Tejna teta je bolesna. Možete li vi danas voziti njezin autobus? Svakako, Pepa. Ukrcajte se. Automobil Suzyne mame se pokvario. Dobili ste servis vozila? Možete li me spasiti? Odmah krećem. Željeli bismo se ispričati na mogućim neugodnostima tijekom vašeg putovanja. Vožnja autobusa nije nimalo laka. I prodavanje sladoleda nije nimalo lako. Rad na blagajni u trgovini nije uopće lagan. Osjećam se bolje. Mogu li sada ustati? Ne, morate mirno ležati. Ali molim vas, nastavite disati. Je li vam sad malo bolje? Nije lako obavljati sve tvoje poslove. Nije lako ni paziti na tvoje mališane. Sutra ćeš se vratiti na posao, zar ne? Da, a ti ćeš ostati kod kuće s djecom? Da.